Kanjeng Nabi nyali Islam nyali habaib menghina habaib benih umat Kanjeng Nabi ini kamake iki napa iki Allah salam Muhammad kula tatalke ni kama imam besar kita Habib Rizik itu ada lain membeda ormas keto menapanya front pembela Islam tak ada lain benih untuk dong-dong pengusaha bunten benih untuk arampas tanah bunten benih untuk apesa sareng negara Indonesia bunten benih untuk makar bunten nih kamake hanya ngajak takut Allah menegakkan keadilan melawan kebatilan dan kezaliman iki napa iki pahnya kocak gerombolan preman nih kamake tak tabu sate nih kamake ulama habaib kocak gerombolan preman kurang ajar apa tak kurang ajar apa tak kurang ajar langka nih kemana Kanjeng Nabi ada bungkok sengak dede anak serabi saus mak ke tepa lain menyamai Islam dede anak pejabat dede anak kiai dede anak petani dede anak pelebur telok perkara situng pelebur Al-Quran ini kan makin banyak orang nyali Quran nih kocak radikal iki apa iki tak sopan lagi iki apa iki Quran kita rahmat Quran kita tambah Quran kita menapa cahaya Quran kita siratal mustaqim nikah banyak khasiat Quran nikah make iki apa iki pakai kocak radikal nikah langkahnya mandek Allah keluar dari iman nikah make maka dikata dedek Quranan belai Quran pelebur maca Quran nikah make Allah salam Muhammad pas nomor 2 dedek potrana belai potrana pelebur dek kena pinah pelebur dek kusteh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi pelebur dek kah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi maka dia alhamdulillah orang mutura gitu biasanya gitu pun malam Jumat gitu mau senapa asrakalan nih kini pas amarhaban tekantok ngantok ada ngantok amarhaban ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika saya dapat tak saya sampai terbengan kursi joget nih mah menjoget ya pak beli solawat terpah jogetan nih mah iki napa iki balai pelebur dekah nabi sampian ini Kanjeng Nabi pas nomor 3 pelebur dek nak potonah Kanjeng Nabi lebih-lebih kata saya bela Islam saja menikah pelebur nikah makanya nikah perintah pun Gusti Kanjeng Nabi bahkan Al-Quran gitu merintah kepada Muhammad qul la as'alukum alaihi ajron illal mawaddatah fil qurba kepada engkau cepon bakon kebala engkau mendepak tauhid mendepak akidah tak minta umpelan tak minta biaya hanya supaya kenapa ngajak cinta dekah keluarga nah Kanjeng Nabi ajaga dekah hormatan keluarga nah Gusti Kanjeng Nabi Allah salam Muhammad ini cukup bermatur muka-muka tadi ilmu manfaat si barokah muka sampai kita makin sehadir ibu bolong dipake sarang Kanjeng Nabi sarang Sayyidina Ali Sayyidina Osar Sayyidina Usus sarang Sayyidina Abu Bakar Umar para aulia syuhada siddiqin muka-muka polong sarang Syekh Abdul Qadir Jilani Syekh Abdul Qadir Jilani kita masuk nak poton Kanjeng Nabi ini kan Syekh Abdul Qadir masuk nak po Al Hasani kan Kanjeng Nabi kata andi pernah kumpul 2 Sayyidina Hasan Sayyidina Husin Sayyidina Hasan Sayyidina Husin mana bisa Sayyidina Hasan kata nak poton banyak diantaranya Syekh Abdul Qadir Al Jailani termasuk Sayyid Abbas Al-Maliki terus juga Abdul Aziz Al-Maghrabi nikah Al-Hasani banyak aulia Al-Hasani gitu magi termasuk aulia saya kenal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pas dari Al-Husain dari Sayyidina Husain gitu makna botona bila saya sebut pada Sayyid Abdullah bin Abi Bakar As-Sagab As-Sakran disandi Hizbus Sakran mah bade boleh
Basit Abdullah Al-Haddad, Sayyidina Al-Faqil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Sayyidina Al-Muhajir Allah Ahmad bin Isa. Ini kah termasuk pilat oleh Sayyidina Ali Zain Abidin, orang yang ahli ibadah, tak pernah asarin malam ibadah ke Allah Ta'ala. Ini kah banyak para aulia gitu, dua gitu pada banyak napot aulia sejak itu kenapa menimba ilmu, menimba makom dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tarekat Naqsyabandi, tarekat Alwi sejak itu apungka dak kena potonah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai pah mungkin bahan apa tu dicale boleh kata kurang ajar ke mak. Iki nabi iki. Allah sallallahu Muhammad cukup motor. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.